Here ons kom vanoggend na U toe en sê baie dankie. Lord, I want to thank you for every person that is here this morning. Bless the word, Father, that it can be a word from you to the people, Father. Laat dit 'n woord van U is na die mense toe, laat dit 'n verskil in mense se lewens maak. Laat ons nie net hier is om die woord te hoor nie. We're not just here to hear the word, Father, but to go and do it, practice it in our lives. Bless us in this morning, bless the people that aren't here, the people are sick. Touch them, Father, is my prayer in Jesus' name. Amen. Daar's 'n, jy weet, ek en JJ praat nou so snaaks, elke keer as hy vroeg kom en hy kom sit in hier by my chat, dan praat ons oor goed, maar dan moet ek mooi my mond hou, want ons praat oor goed wat eintlik in my preek is. En is elke Sondag se storie. Hy sal hier kom sit, dan praat hy, en as hy met my praat, dan begin hy dadelik te praat oor goed wat in die preek is. Of ek of jy. Ja, en ek het al vir julle gesê, wat beteken toevallig? Toeval die lig daar, then the light fell on it. Nothing happens coincidentally. Daar's alles gebeur met 'n rede, en alles gebeur vir 'n rede. There's a reason for something, and there's a reason after something happens. And we must understand one thing. Niks gaan ooit verander nie. Nothing is going to change. Kom ons vat 'n voorbeeld. Frans, watse sport hou jy van, of wat hou jy van? Rugby en visvang. Okay, kom ons sê visvang. Jy sit vir 3 dae. Ek weet niks van visvang nie, so jy moet my reg help hier, okay? Dis nou die een keer wat vir die pastoor kan sê hy praat nonsens en help hom reg. So you fishing at a spot for, let's say, 4 days in a row. You catch nothing. What is your plan of action after that? Wat's jou plan van aksie nadat jy vir 4 dae daar vis gevang het en vang niks nie? There is no plan of action because fishing is luck. Okay, maar bly jy daar sit of verander jy spot? Sal jy spot verander om na 'n ander plek toe te It gaan? depends what fishing you're doing, but changing the spot doesn't change that you're going to go to another place, you're going to be doing better at fishing. It's just where the fish moves at that time, because they move around too. So you go where you notice they move, where you get some reaction out of the water and stuff. Okay, so the ding, you know, niks verander as jy dit nie verander nie. Nothing changes if you don't change it. Let me take an example. Let's take rugby. If you've got a fly-off that misses the poles all the time, he's got a 25% success rate, getting you the 3 points or the 2 points after a try. If you've got that fly-off that misses everything, what's your plan of action with that position? You put you under pressure. Exactly. What do you need to do to get better results? Get a better one. Changing. Yeah. If he doesn't act according to the position he was given, changing. So anything that has to change, there has to be change made. Selfs met enige ding in die lewe en met alles in die lewe. As die mens, onthou net een ding, toe God gekom het, toe skep hy die mens, Adam en Eva en die res van die mense, en daar kom toe mense op mense. Maak nie saak hoe hulle hier gekom het nie, studeer die Bybel en sal jy weet. But then he created mankind, and he gave mankind complete dominion over earth. He said, alles is julle sinne, gebruik dit soos julle wil. Jy sien, Adam en Eva het in 'n plek gebly waar hulle, imagine ons was nog in daai plek in, imagine we were still in that place. Never had to work, dit sou lekker gewees het. Om net by die huis te sit, jy hoef nie te worry oor kos of enigiets nie, God voorsien vir jou die kos. You've got all the fruit you can eat of the trees, you've got everything surrounding you that belongs to you. Jy sien, wat gebeur het was, die mens, omdat hy autoriteit gekry het, when he got authority, got a big head. Klink dit nogal bekend? Ja. You see this everywhere. Jy sien dit oral. You see it in the leaders of this world. We see it in the leaders of our country. They got a big head. Hulle het 'n groot kop gekry en gedog, I've made it. You see, but there's someone that's not sleeping and they call him God. You see, maar niks verander tensy daar verandering kom nie. Whether it's good or bad, change comes. But it only comes by decision of a man, not by God. You see, wanneer beweeg God? When accumulatively a lot of people pray for something, then God will start listening and say, listen here, it's time. This fly-off is not producing what I put him there for. It's time for change.
Right through the Bible you get this. But there's a problem why we don't see change. And I'm going to get to that later. Maar jou leiers en jou mense wat erns, ek kyk na hierdie, ek en hy het sit 'n bietjie in tennis kyk toe hy kom. They've got these 17, 18, 19-year-olds that are playing tennis. They're good. But immediately if they do something good against a good player, they get boasted up. And what happens within a few months of those people? They had a rude awakening and fall away. And they burn out at the age of 20 years old. Want hulle het groot kop gekry. Ja. Onthou net een ding, as jy vir 'n 19-jarige die heeltyd in die koerante sê hulle is die beste, the next in thing. Wat dink jy gebeur in daai kind se kop? What do you think happens? It's not a choice. This is a thing that will happen to anybody. As iemand die heeltyd vir jou sê jy's great, wat gebeur? First of all, you've got the standard you have to uphold now. Pressure. That puts pressure on you. Want almal dink nou jy's great. So you have to perform to greatness. So jy moet nou almal tevrede stel. What happens secondly? You lose focus. Ja. Because now your game is not about becoming good anymore. Your game is about showing people you're good. There's a difference. En dis die probleem, as ek die heeltyd vir, kom ons sê, en dis amazing dat mense so oneerlik is deesdae. Veral mans teenoor hulle vrouens of vrouens teenoor hulle mans. As hulle die vrou vir die man vra, hoe lyk ek? Dan sê ouens, lieg maar net om vrede te handhaaf. Lieg is lieg. Ja. Whether you like it or not, Ja. ons moet eerlik wees ten alle tye, sê die Bybel. Kyk, ek was al baie keer in die moeilikheid as ek te eerlik is. Want iemand sal my vra, hoorie, hoe lyk dit? Dan sê ek stupid. Ek like dit nie. Moenie my vra nie, want ek gaan vir jou 'n eerlike opinie van my gee. Dis net my opinie. En dan as ek in die moeilikheid, dan like hulle my nie meer, hulle wip hulle vir my. Sorry, I'm very sorry. Jy moes my nie gevra het nie, vra iemand anders. Ek kan verstaan hoekom baie mense my nie vra nie. But understand one thing, and God gave man authority, and the same as this 20-year-old, they got a big head. Het dit in die reg deur die Bybel gebeur? Did it happen? David is wel. Check David, check Solomon, Ja. check all the Bible, check Abraham. I can tell you stories of the guys that got a big head and decided they are in control. Moses. And yeah, Moses, Noah. Ja. The people got to a point where they think, and this is the problem we've got today. They've put God in the cupboard. Ja. Hulle het God eenkant geskuif because I'm in control. Now you want to know why things aren't going the way God actually planned it to be. You see, die mense besluit hulle het hoogmoedig gemaak. Saul besluit hy's nou koning, die hel met die Here, hy doen sy eie ding. Hy het mense aangeval en dinge gedoen wat God nie tevrede gestel het nie. What that wasn't in God's plan. Even in jou lewe, verstaan een ding mooi. Niks verander tensy dat jy verander nie. Why do you think this is? Why do you think people say ek bid tot die Here en niks gebeur nie? I pray to God but nothing happens. Can I give you the answer? Because you're not doing anything. Why do you think God created mankind? Het God nodig gehad om ons te skep om iets te kan doen? No. He can speak a word and something can happen. He created mankind because he wanted someone, same as, why did God create Eve for Adam? For him not to be alone. To have someone like him. He couldn't speak to the donkey. Ja. He couldn't speak to the horse. They didn't understand each other. Ek weet nie of julle weet nie, maar 'n perd praat nie Afrikaans nie. Ja. 'n Perd praat nie Engels nie. Not this week. So God said, I created someone like him. God said, we created someone like us. He made the same statement with the creation of animals that he made, and with Adam and Eve, he made with himself. I'm creating someone like me.
Hoekom? Want hy selfs soos Adam en Eva het 'n maat gesoek om mee te praat en goed. God created mankind because he wanted somebody he can relate to, that he can talk to, met wie hy kan praat. So hy skep die mens. En wat doen die mens met wat God hom gee? What do we do? I know it's not you guys, it's net ek. Maar as God mens gee, hardloop ek heeltemal in die verkeerde rigting met dit. Challenging. You see, that's where Paul writes in Hebrews, he says, don't make a mockery of the grace of God. Because every time you sin, you make a mockery of the grace of God and you make a mockery of Jesus' offer he put on the cross. So jy maak 'n bespotting van die genade van God en Jesus wat op die kruis gaan sterf het elke keer wat jy iets verkeerd doen in lyn met God. But God's grace is so sufficient and so abundant, dis so groot dat hy jou nog 'n kans gee en nog 'n kans gee. Wie het al kansse by die Here gehad? Ek het ophou tel, na my eerste jaar wat ek 'n Christen geword het, ek ophou tel want daar was al klaar te veel. Ek sou nooit kon tel hoeveel nonsens ek aangejaag het nie. Wat ek na die tyd dog, joh, weet jy wat, as die Here jou nou pak gegee het. Kyk, ek's eerlik met jou, voor ek die Here regtig begin dien het, was ek reguit op pad hel toe. In retrospect, soms kan jy elke oggend sy oë oopmaak. Grace starts when you open your eyes. Grace even starts while you're sleeping. Can I tell you one thing? En die mens kom en God sê ek wil iemand maak soos ek om 'n verhouding met hulle te hê, maar ek gaan ietsie doen wat ek dink God in die Bybel sê hy het spyt oor gehad later. He gave them free will. Free will decided to take the fruit of the tree in the Garden of Eden. Vrye wil het besluit, ons bou die toring van Babel, want ons wil by God wees. Free will decided, you know what, I'm going to mock a guy that builds a boat and tells us we're going to die one of these days, there's going to be a flood. Vrye wil het gekom en staan by die kruis where Jesus hangs on the cross and he says, it is completed, Lord forgive them their sins, and still decides to mock him and spit on him. Vrye wil laat jou toe om elke dag 'n keuse te maak, reg of verkeerd. Allows you to make a choice, right or wrong. That's free will, but free will is our demise. Vrye wil is ons ondergang. Wat het God gedoen by die vloed? Hy was spyt, hy het die mense vrye wil gegee. Hy sê, ek het genoeg gehad van hierdie nonsens, ek gaan hulle uitroei, almal. Wat het God by Sodom en Gomorra gedoen? Dit was die hoofstad van homoseksualiteit en seksuele onreinheid. Wat het daar gebeur? Hy het genoeg gehad van hulle vrye wil, hy het hulle genoeg kans gegee, hy destroyed dit. And bestiality as well. Do you see anything like that in the New Testament after Jesus came? Jy sien dit nie. Want God het gesien, hy verloor baie van sy kinders deur so iets te doen. And they always say God doesn't change his mind is always the same. Show that to me in the Bible. Because in the Old Testament it destroyed people for being sinful. Hy het mense doodgemaak. In the New Testament after Jesus Christ, he says Jesus came to put this glue and bond between us and God. Because Jesus is interceding for us and said, I paid the price for that one. Give him a chance, wait. I think the one word Jesus uses the most in front of God is wait, wag. As Lance iets nonsens aanjaag wanneer hy dink niemand sien dit nie, dan sê God, wag. Gee hom kans. Gee hom kans. You see, God is not alone anymore. Jesus is with him. And Jesus is in his ear and saying, Here, ek weet jy raak ongeduldig met hulle. But give them a chance. Give France a chance. Give these boys a chance if they're doing nonsense behind Dad's back. But we shouldn't make a mockery of the grace of God. Because I can tell you one thing. I said it a while ago, I said it a few times, and I'm going to say it again. Frans, as jou kind jou vloek, kom ons sê jy sê die eerste keer vir hom, nou ek dink jy gaan dit doen nie, want ek ken polismanne,
maar kom ons vat 'n kans hierso. So your child swears you, or does something against you that you know is a rule in this house should not be done, then there might be a chance of you saying, I didn't give my children that chance, but some people do. There might be a chance of warning him and say, I'm going to give you a hiding, stop your nonsense. But if that child does it every day and carries on with it, what are you going to do? Punish it. You're going to stay patient, am I right? Jy gaan geduldig bly. So, do you realize what I'm saying? Yeah. If we were created in the image of God, don't you think God gets irritated at some stages with people? I know He did it with me. Ek weet, ek het hom geïrriteer. If I do it now and a week later I do it again, and then 2 weeks later I do it again. Same thing, yeah. Ja. Maar as jou kind dit elke dag gaan doen, my kind hoef dit net een keer gedoen het, dan klap ek vir jou dat jy spin. I don't care what people say. Nobody's going to bring my children up unless you want to take them and pay for them. Anders dan hou jy jou back. You shut up when I bring up my children. My kinders is vandag, jy het my kinders ontmoet, some of you met my children. My children are respectful, they're headstrong, they're successful in what they do. Why? Like Mattia, I beat them. I am today where I am because my dad beat me. Wat sê hulle vandag? Sit die kind in die hoek. Ek kry daai flippin hoek jammer om na jou lelike gesig die hele dag te kyk. That doesn't teach a child anything. The way they want to bring up children today is wrong. Has a child got his own will? Yes, he does. Daai cheeky back. Dis sy eie vrye wil. Hoe maak jy daai cheeky back toe? Hey, my pa die regte remme die gehad. Yeah. Mense, today's people would have crucified my dad. My pa sê as jy met my terugpraat, ek klap jou tande uit. Wat was die gesegde as jy tussen groot mense kom sit as hulle praat? What was the saying in the old days when you sit between the adults, we were told, wil jy tande tel? Yeah. You wanna count teeth? Get lost, go play. We still knew how to play. That's why I respect you guys still playing in the street and doing stuff, not on the phones. Yeah. The only thing that's getting exercised today with the young generation is their thumbs. You tell them to stand off their chair, their back is hurting. They can't straighten it anymore. Maar verstaan jy nou mooi? In the old days, if you sat amongst the adults, wil jy my tande tel? Do you want to count my teeth? Dat jy gaan. My dad, one day, was sitting in the lounge. En ek het gesit, ek het net ingekom. I just came from school and I went and I sat, and the adults were talking. Die volgende oomblik, my pa het 'n paar boerehande gehad. Toe klap hy vir my. He smacked me, but ja. I fell on the ground. Ek het nie eens gedink om op te kyk na my pa nie. Want as jy in die ou tyd jou pa of ma 'n vuil kyk gegee, het jy nog een gekry. And I just want to ask something. We grew up in that era. Are you mentally retarded at the moment? Are you normal? Yeah. Do you have choice of your own decisions? Het jy jou eie vrye wil? It didn't kill me to get a smack on my head. It didn't kill me. I got more hidings than you ate food. My boude was later dan so immuun vir 'n rottang. Die hoof het nie eens meer geweet wat om met my te doen nie. Hy het my pa gebel en slaap my pa my. But understand one thing, everybody is created with a free will, and then we start practicing that free will. And the problem gets, when you push God aside, then your free will starts running in the wrong direction. Dan gaan jou vrye wil, soos die ouens in die Bybel, in die verkeerde rigting. En net soos Frans ongeduldig sal raak as sy laat jy hom die hele tyd vloek en hom naderhand gaan gryp. Dink julle nie, if God says we created in His image, God gets irritated with us sometimes? Aren't you glad Jesus Christ is next to God? Yeah. Want ek dink God sit partykeer en hy dink, "Jesus Peer, jy is nou stupid. Ek gaan vir jou neek." Net soos ek met my kinders gedink het, dink ek God dink dit. But then Jesus says, "Do you know what, Lord? You relax.
Ek dink Jesus is die enigste een wat sy pa kan sê, relax. Yeah. And then he makes him calm, and he says, wait, give him a chance, he'll fix it. Maar jy moet een ding verstaan. Do you think anything will change in our country with our corrupt politicians, our president, our ministers, all these guys? Do you think anything in the world is going to change? No. Have you prayed for someone or something and they never changed? Has anybody done it yet? Ek bid nou nog vir mense wat nie wil, luister mooi, wat nie wil verander nie. You see, our leaders will not change unless they want to change. Jy gaan nie hulle verander deur, remember one thing, I'm not saying we shouldn't pray. Prayer is the strongest weapon we've got to bring God into an equation and say, Lord, help us here. And Lord is going to help. He's going to send people to that person, talking to that person. That person hears music. That person hears people talking. That person listens to radio. They'll get the message. But are they going to change? That's their choice. Mense gaan nie verander. And as long as people are in sin and they enjoy it, it's going to stay the same. Ek het al vir mense gesê, weet jy wat? Ek gaan ophou bid vir jou. Now people will crucify me saying this. Laat jy sal mense kry wat ek sien daar's ouens op YouTube wat mense se preke uit mekaar uithaal, plus dat hy gaan preek self, dan soek hy fout met ander ouens die sleg blikskottel. Maar now they're going to crucify me for this. You know what, something we must understand is gebed is die sterkste wapen wat ons het. But God will not overshadow your will, your free will. Hy gaan nie oor jou vrye wil kom nie. Hy gaan nie oor dit werk nie. That's why he created you to make a choice. Hy het jou gekies om 'n keuse te maak. Will something change in your relationships unless the people change? No. Will something happen in government unless they want to change? No. Jy kan bid tot jy blou is. Ek het al baie mense gehad wat my vra, bid vir my vir dit. Dan sien ek hom oor 2 dae, bid weer vir my vir dit. Dan sien ek hom oor 2 dae, bid weer vir my oor dit. Kyk, dan is my antwoord. Ek gaan nie my gebed mors op jou nie. Ek het klaar vir jou gebid, verander dit. Change it. Stop wasting my prayer. Stop asking me for prayer. En dan het jy gesien, dan word hulle daai gewipte ou seentjie of dogtertjie. Hulle is 60 jaar oud en hulle wip hulle vir jou. Want dan loop hulle weg. Ja, dis nou 'n pastoor. Hy sê hy gaan nie vir my bid nie. Nee, hy het gesê hy gaan nie meer vir jou bid nie. Hy het klaar vir jou gebid. Is God deaf? Why do you have to repeat everything to God? Moet ek, as Mia my vra bid vir hierdie, dan bid ek vir dit. Did God hear me? Okay. Mense is doof, okay. Jy kan met mense praat en hulle is doof. Hulle vergeet nou wat jy vir hulle gesê het. But God hears you. Nou kom mense. That's why God says, don't come like the Pharisees with repetition of words. Moenie die hele tyd God herinner nie. Nou het ek geleer, as Laura my vra of Mia of Lance my vra om vir iets te bid, gaan ek bid daarvoor. Ek hoef nie elke dag te bid daarvoor nie. God het klaar gehoor. Now God goes and he works with the person I'm praying for. Jy moet leer luister. You have to change. God, tell me God doesn't speak to you. Anybody tell me God doesn't speak to you. Doesn't speak the way you want him to, but he does. Ja, you don't like it when he speaks because he doesn't say what you want. Soos hy man wat vir sy vrou sê, "O, jy lyk pragtig, met lyk soos 'n tert." Maar nou gaan jy uit in die straat met daai tertklere aan. Nou gaan jy uit in die straat en al die mans kyk vir haar. Dink jy regtig as 'n man nou vir vlei, jy kan kwaad word? Nee, hou jou bek. Jy wil nou 'n ruggraat kry, maar toe sy jou gevra het hoe lyk die klere, het jy gesê, "Ag, jy lyk so pragtig." Man, het jy geweet dit lyk nie goed nie. Dit gaan nie goed uitwerk nie. Nou kom jy in 'n fight, hulle slaat jou oë toe. Nou sit jy en dink, is jou skuld. Nee, hou jou bek. Dis jou skuld. Jy moes by die huis vir haar gesê het, trek ordentlik aan. Dit wat jy wys is myne, nie almal sinne nie, trek ordentlik aan. Laat sy maar wip, as sy dan nie wil reg aantrek nie, dan sê jy vir haar, jy gaan nie saam met my nie. Nou die mans het nie meer 'n ruggraat nie.
Gods water oor Gods akker. Ons het kom ek vat julle net terug na 'n preek, 'n hele ruk terug toe, okay, voordat julle, as iemand iets dink, kom ons gaan terug na daai preek toe. Kan jy ander blameer vir die ding wat jy nie gedoen het nie? Nee, so as die man nie vir sy vrou sê, as hy sê, hoe lyk hierdie toppie wat my borste wys, en my cleavage is tot onder in my naalstrinkie oop, en hierdie broekie wat net ek het van 2 verdiepings af gespring om aan hom te kom. I jumped off 2 levels to get into this pants. Dan staan die tert op die straat en sy vra vir mans, would you choose me or Ferrari? As jy mal, gee my die Ferrari jou tert. En dan gaan sy nog verder, would you want $100 on me? $100, ek gaan vir my kos koop. Would you want $20 on me? Gee my die 20. Ek kan 'n burger gaan kry. Flip really. Nou kom jy jou oë blou geslaan en jy vra, jy is kwaad vir die vrou, jy is kwaad vir die ou wat jou geslaan het, maar wie moet jy kwaad wees voor? Doen mense dit? Doen mense dit as daar 'n probleem in hulle lewe is om te sê, waar het die ding begin? Hy het begin toe sy haar mond oopmaak en sê, hoe lyk hierdie niks lappies wat ek aan het nie? Toe moes hy sê, gaan trek ordentlik aan. Dan kry jy probleme en jy wil moan. Dis dieselfde met God so. God gee jou vrye wil, God gives you free will. Kom ons, if you don't hear God, tell me, if there's cars coming, do you drive with your bicycle over the road while the car's coming? Why? Okay, who told you that? God warns people that way. I used a thing long ago about a stop street. That sign is there, it doesn't mean you're going to do it. Choice is yours. Wat gebeur as jy oor hom ry sonder om te stop? En dan kom karre. Koop 'n nuwe kar. Party ouens wil dit doen, hulle wil ontslaa raak van hulle vrouens. Ry, maar maak seker die kar kom van haar kant af. Nee, of sy moet seker maak die kar kom van sy kant. But understand one thing, God warns you that way. God waarsku jou so. Selfs doen God met enige iemand. Kan jy eerlik vir my sê as jy nonsens aangejaag het, jy weet dit nie? Trevor, when you made nonsense, did you know it? Ja, nee. Lance, as jy nonsens nou aangejaag het, weet jy dit? Wie is die eerste persoon wat dit weet? Ja, jy. Voel ek jouself. Het jy gesien wat doen mense? Hulle wil dit wegredeneer of wys vingers na iemand anders toe. Soos daai ou wat nie vir sy vrou gesê het trek reg aan nie. Wil almal blameer behalwe homself. Daai probleem kon gestop gewees het as hy net so eerlik was. Ja. Wat sê die Bybel? Maak jou vry. Die waarheid. Die Bybel sê, the truth will set you free. Ja. Amen. Die waarheid sal jou vry maak. That's it. Wat doen meeste van die politicians in die wêreld? 99% van hulle. Wat doen hulle? Because they can lie. Hulle lieg. Daai ou sal enigiets sê dat jy moet stem vir hom. En dan kom die stupid blikskottels in Suid-Afrika en hulle merk nog steeds ANC Ja. en Malema. Ek sal 'n kruis deur sy gesig wil trek. En die Maar ek wêreld. mag nie. Die Here sê ek mag nie. Hy kan die Here dank ek se kind van die Here. But understand one thing. Nothing in life, nothing in the Bible, nothing in the old days changed unless the person changes. Niks verander tensy die mens verander nie. Dis hoekom ek sê, niks gaan verander nie. Maak vrede daarmee, sonde gaan altyd hier wees. Mense gaan mekaar altyd sleg behandel. People are always going to talk behind people's back. They're going to treat each other bad. It's not going to change. Do you know when it's going to change? The day when you're not here anymore. Ja. Wanneer jy in die hemel is, gaan dit verander. Make peace with that. What do you have authority over? Wat het jy autoriteit en mag oor? Dat vond ek dan. Jou lewe. Daar sê my. You've got authority and control over your life. Why do we want to keep on putting stress on ourselves, controlling other people's lives? Yes, ek raak so geïrriteerd as ek die flippend TV aansit.
almal se neus is in almal se sake. Dan dink ek aan een storie wat ek gekyk het toe ek 16 was en 14 was. Pinocchio. Ek wens die blikskottel se neuse wil groei. Ja. Almal sou rondgeloop het met so 'n flippend stok oor sy bek. Want almal se neus is in almal se sake, almal bespreek almal. Ek het altyd Pinocchio gelike. Elke keer wat hy lieg, Ja. Dit. totdat hy begin die waarheid praat, dan maak hy stok so. Dat jy oorkoop. Have you watched Pinocchio, guys? Ja. I still watch it. I love it. Maar dis 'n realiteit. Ek meen, dit is wat ons vandag sien. Isn't that the norm today? Ja. Waaroor maak mense YouTube video's? Oor ander mense. Het jy al ooit 'n YouTube video gesien maak oor homself? As jy het, stuur hom vir my asseblief om hemelsnaam, ek soek hom. Terug in die ou Maar dae. die waarheid- Ja, in die ou dae, ja. Het 'n ou nog ek dink nie eens dan nie, Lans, ek is eerlik, as ek moet eerlik wees, ek kan nie dink aan iets nie, maar jy kan reg wees. In die ou dae het ons nog we had such a strong character that nothing touched us. Hoekom dink jy vandag se ouens wat 50, 60, 40, nie 40 nie, hulle sukkel ook maar hier 50, 60, 70, 80. Hoekom dink jy hulle raak kwaad, hulle raak geïrriteerd, maar dit worry ons net nie. Ja. Ek gaan nie dit hou nie. Dis jou probleem, sorg dit uit. Ja. Maar het jy al agtergekom as jy praat met daai ouens wat so 50, 60, 70, behalwe die wat nou heeltemal die bus mis gaan sit het. Maar die regte 50, 60, 70, 80 jarige ouens. Het jy al met hom gesit en praat? Hy's kras reguit, hè. Jy's hy immorally straightforward. Ja. You ask him, how does my hair look? Hm. Jy gaan net een van twee goed hoor. Ja. Stupid of goed. En hy sal vir jou sê as dit stupid is. As daai ouderdom mense, as jy iets dom gedoen het, nê, het hulle altyd gesê, "Oh, check hy mampara." Daai ding is nou stupid. En hulle sê dit so hard dat jy dit moet hoor. Wat doen hulle vandag? Almal skinder. Do you understand? Both groups. Ja. God hears everything. God sees everything. Jy sien, niks gaan verander nie. Jy het net beheer oor jou eie lewe. So, moenie die heeltyd ek lag altyd as mense bid en sê ons moet bid teen die oorlog. Ek hoor pastore dit sê. Sê my gou ietsie van die Bybelse tyd af het oorlog opgehou. Het hulle gebed gehelp. Why? Because God said the end will come. Die einde gaan kom. Hoekom die einde aan enige, kom ons sê verhouding? Daar's 'n oorlog tussen die twee mense, is ek reg? Ja. Is 'n oorlog baie keer nodig? Ja. Weet jy wat doen meeste mense? Kom ek sê jou gou werk meeste mense. Hulle bly saam net omdat dit saam bly is. They stay together just for the sake of staying conveniently. Wat gebeur dan? Eventueel. Want ek het lank terug gepraat oor die stomppot effek. Die steampot. Wat gebeur as jy lank genoeg stil bly oor ietsie? Maar dit krop hier op. Ja. Sê gou vir my, wat gebeur met julle? Ek gaan nie sê wat met my gebeur nie. Ek is ballistiek, ek soos 'n atoombom. Maar laat sê my as jy iets opkrop en jy hou dit lank genoeg en jy bly stil en eventueel trap iemand net oor daai streepie op die verkeerde tyd. Ek het al ouens gehad wat ek sê jy krap nou op die verkeerde tyd, nie verkeerde plek aan my. Ek gaan nie nou praat nie. Sê gou vir my jy, as hulle dit met jou doen, wat gebeur dan? Jy is loop oor en jy verloor 'n bietjie sin. Ja, ja. Begin Jy lyk altyd soos die calm of the sea, nee, maar daar's gesê die stilte voor die storm, maar ek wil net die vraag vra. Sê my gou, wat gebeur as jy opkrop en jy release nie en op 'n oomblik vang iemand jou? Wat gebeur? Nou daai laaste. Frans, polisieman, wat gebeur? Ek het baie patience, maar wanneer dit kom plof, is Ek onthou jy het terug gesê jy het baie geduld, maar as die geduld nou op is, wat gebeur? dan voel ek jammer vir wat voor my is. Ek het al eendag tennis toe gery en toe het Jolanda my so kwaad gemaak. En ek ry tennis toe en ek kom by die tennis en ek sê as een ou vandag. Dis hoe dit werk, is dit nie?
Moenie my vertel jy gebeur net so nie. Jy sit en dink, "Jesus, ek wens ek kan iemand se kop inslaan nou. Ek voel so kwaad, ek wens." Toe sê ek as een ou vandag. En wat gebeur daai dag? Die grootste ou in die tennis loop na my toe en druk sy gesig in my gesig toe help ek kom. Want toe hy het net op die verkeerde tyd in die verkeerde plek nou gekrap. Is ek reg of is ek die enigste ou wat so voel? Reg. Mia, raak jy partykeer geïrriteerd? Is jy dan altyd kalm? Jy raak nie sarkasties of kwaad of so iets nie. Sarkasties, ja. Lans, maak jou reg, dit kom. Sy 20 jaar se opgebou is vir jou. Ja. Is opgebou vir jou. Ja. Ek hoop jy het 'n breë skouers. Jy sien maar wat mense nie verstaan nie. Daai oorlog forceer jou in 'n rigting. That fight pushes you in a direction of one of two things. Wat is die twee goed wat gebeur in 'n fight met jou? Wat kan gebeur? Jy fight of Dan ben jy nog verloor. Daar sê. Make or break. A fight is a win or lose situation. You win when you get the message. You lose when you stay deaf. Weet jy wat gebeur as jy verloor? Alles gaan maar net weer af in die stoompot in. En dan bou dit weer op en bou weer op and it builds up until the next one. You see, that's where people get to the point where they start murdering and killing. They allowed it to fester too long. 'n Oorlog is baie keer die resultaat van 'n lang probleem and it brings a result after that. Jy sien, baie keer is 'n fight 'n goeie ding. Baie mense fight maar net om op te maak. Die opmaak is die lekker deel. Ja. So, baie mense het al die triek geleer. Kyk, as jy 'n triek kan leer, dis soos daai ou oom en daai tannie op die TV wat hulle gevra het, toe vra hy vir die vrou, ek het dit gesê, he asked the woman, the man, how did you guys stay married for 63 years? And the man's answer was this, she does what she's told. Nou sê jy dit vandag op YouTube. Ja. Hel, daar's 'n klomp feminists, nee, wat hulle TV's al stukkend gooi. Hooplik hulle fone ook. Dan is ons ontslaaf van hulle vir 'n week of 2. Maar sê jy dit en die oom sê ons is 63 jaar getroud. En die tannie haak op sy maak vir die oom so, I'll get you at home. Maar hulle het een triek geleer. Mia, Lans, luister baie mooi. Ek en tannie Jolanda doen dit ook. As jy fight, moet dit fight om op te maak weer. Nie fight om kwaad te bly nie. You see, because then the war stays in the home. Jy sien, 'n fight is nie altyd 'n bad ding nie. Kom ek bewys dit gou-gou, al die mans hier, al die ouer mans. Nie julle nie, Lans, jy kan miskien hier betrokke wees, maar ons is definitief hier betrokke. Wie het in jou lewe baie keer jou beste vriend geword? Dan moet jy stukkend geslaan het. Weet jy wie was my beste vriende? Die ouens wat ek gerol het op skool. Ek het ewen 'n vriend wat ek toegesluit het op 'n stadium en sy kop in mekaar geslaan het. Ek en hy is goeie vriende. Die ouens met wie jy fight is die beste vriende. Weet jy hoekom maak hulle die beste vriende? Because after you fought them, you realize this person will be truthful with me. He can fight, so he's going to tell me the truth. Jy kan daai ou vertrou om jou. Wie kan jy nie vertrou nie? Die jy en amen ouens. Ja. Soos die politicians. Yes, no. Ja. I'll sort out the poverty problem in your country. Ja, 10 back. 70% bly nog steeds in die squatterkamp. Ja, nou water. I will give you money. Hulle kry net ons taxgeld, hulle noem dit SASSA. Hulle hoef niks te werk nie, hulle kry my taxgeld. Sleg blikskorrels. So, you know what, understand one thing in life. Sometimes a fight is necessary to get to a result. Maar ek sê nie gaan fight nou met almal nie. It must be a fight that God allows in your life. Not that you go and look for. Want jy kry manne wat uitgaan en al wat hy wil doen is beklei. Hooplik kry hy 'n pak slaag dat hom ophou laat dit doen. But understand one thing, nothing in life is going to change. When God says this earth will end with a war, it's going to end with a war.
So oorlog gaan daar wees. Don't pray that it stops. Pray that it comes. Klink dit snaaks? Is dit het nou sleg geklink? Bid dat die oorlog kom. Because if the end comes, we're going to heaven. Ja. Ons gaan saam met die Here wees. Julle twee moet maar trou, want anders is julle nie getroud in die hemel nie. Ek's jammer vir julle. Julle gaan in ander huise bly. Maar sorry, het ek nou hier gekrap. Maar but understand one thing. Wat nie? Imagine a place that's back to the Garden of Eden, where you can do everything you enjoy, but sin will not be there. Ja. You know why? Kom ek skok jou gou. Hoekom dat jy gaan sonde nie meer daar wees nie? Want jy gaan nie meer vrye wil hê nie. You're going to be with the same image and mind of Christ. Free will be gone. You're going to only know how to do the right things. You're going to be like Jesus Christ. Jou vrye wil is weg. Imagine dit, né? Imagine so 'n plek. Not a bad thing. Ons hoef nie meer, we don't have to work anymore. Hel, ek loop in iemand se yard in en ek pluk sy vrugte en niemand skiet my nie. Ja. Ek het nie 'n politician wat op die TV staan en lieg oor alles en sê hy gaan dit en dit doen nie. Ek het ook nie 'n stupid blikskotte wat staan en guns afskiet in die crowd en dink hy is nou net God nie. But for everybody I've got the same answer and I'm finishing the sermon with this. Niks in jou lewe verander as jy dit nie verander nie. If you don't change it, nothing's going to change. Secondly, God's will be done. If the Bible says it, that's how it's going to end. Derde, maak seker jy is reg met die Here. Hou op worry oor almal om jou. Yes, almal is deesdae influencers en ek weet nou nog nie wat van hierdie terme is wat hulle gebruik nie. Wat's 'n DM? Direct message. Wow, is dit? Oh, okay. Op PM is private message. Oh, well, okay. Alright. Dis Dit eintlik beteken, maklik, Jy né? communicate nie op die groep nie, jy communicate met die Direk persoon die. Oh, okay. Oh, okay. So dis wanneer die girl sê, dis wanneer die girl sê is my DM. Dis 'n ouetjie wat met haar chat alleen. Ja. Baie mense het daai ouetjies wat alleen met hulle chat wat hulle dink niemand weet nie. Maar verstaan jy ding mooi, mense, you in control of your life. Make sure your life. Frans sê dit altyd. Moenie worry oor die res nie. Worry oor jouself. Exactly. Want eendag as jy voor God staan, sê die Here nie, Mia gaan daar staan en as sy haar vra, gaan sy vir Lans kan roep en sê, Lans kom sê vir die Here. Ja. Die Here gaan net sê, Lans se beurt kom, hy bly net waar hy is. Ek praat nou met jou. Ja. Vertel jy my. Jy gaan alleen daar staan. Two are going to lay on the bed, one's going to be gone. Two are going to walk in the field, one's going to be walking alone. Jy sien, jy gaan alleen voor God staan. Weet enigeen van julle wanneer dit jou beurt is? Ek het nou gehoor, hy was nie 'n goeie vriend van my nie, maar dit was 'n biker kennis van my, is nou hierdie week oorlede. 'n Goeie pastoor, hy het 'n kerk in Brakpan, hy's oorlede, blykbaar in die hospitaal ingegaan en toe is hy dood. En dis 'n ou wat elke dag gegym het, fris was, gesond was. So moenie my vertel ons weet wanneer dit ons beurt is nie. That's why God says, make sure your life is right every day. Hou jou lewe in die waarheid in. Bly gefestig, be grounded in the truth. Dit beteken wanneer jy jou mond oopmaak, praat die waarheid. Don't say what people want to hear, say what they need to hear. Say the truth. Jou lewe is jy in beheer van. Weet jy wat's lekker? God kom en hy gives Adam and Eve in the Garden of Eden the keys to Eden. They messed it up. He gives right through the Bible keys to certain people to be in control. He gives you the keys of your life to be in control. What did Jesus Christ do when he was crucified? The Bible says he went and got the keys for hell back from Satan. Why? Because after it says, and then when Jesus binds Satan, he will lock him up for 1,000 years. You can only lock up something if you're in possession of the key. Jesus is in possession of the key. When he comes and the war breaks out and everything is finalized, he's going to open up, lock up Satan, and he won't be able to come out for 1,000 years, that we're going to have peace. En dan 'n paar ouens as hulle nie regkom nie, gaan saam met Satan daar wees.
Ons politicians, die politicians van die wêreld, partypastore en dominees, Plenty, yeah. lots of people, they says, the road to God is narrow and few find it. The broad road is filled with all the niceness. Was sonde ooit nie lekker nie? Sê my gou, kan enigeen sê toe jy son, praat nie nou dat jy Christen is nie, stop being holy. Was dit lekker om sonde te doen? Ja. Weet jy hoekom? Want dit is maklik. Weet jy wat's moeilik om nee te sê? Het jy al gehoor 'n ou sê dis moeilik om die drugs te los? Het jy al gehoor 'n ou sê dis moeilik om die sigarette te los? Het jy al gehoor 'n ou sê dis moeilik om die drank te los? Dis moeilik om op te hou vloek. Dis moeilik om pornografie nie meer te kyk nie. Ja. Het jy al gehoor ouens sê dit? Sonde is maklik, man. It's a habit. In die ou dae, in our days, to watch porn, you had to pay. Ja. Vandag betaal jy. Jy klik net ergens en dit kom op. Do you understand how easy it has become? Jy tik net 'n woord en 'n suggestion kom op. Presies. Jy praat in jou voorhuis, dan kom daar goed op jou foon op. Ja. You see how easy sin is. En enige ou wat sê sonde was nie lekker nie, hy lieg. But now that we know Christ, immediately if you do it, you know how you know you're Christian? I don't care what people say. Die hel met mense. Ek sê nie hulle gaan hel toe nie, moet dit nou nie uit konteks, ek sê die hel met mense. Their opinion, doesn't matter. Weet jy, mense is so, hulle is gou om 'n ander persoon se probleem uit te wys, maar kyk nie na hulle self nie. Nadat jy Christen geword het, sê my gou ietsie, as jy iets verkeerd doen, Lans, weet jy dit? Ons het begin die preek hiermee. Weet jy dit? In die begin seker nie, maar terwyl jy besig is met dit, dan kom dit uit in 'n mate. Even, weet jy wat jou teken van Christendom? You know what your sense of knowing you're a Christian? When you've got guilt. 'n Ou wat nie skuldig voel oor wat hy verkeerd doen of gedoen het nie, is nie 'n Christen nie. Weet jy wat's 'n Christen? Iemand wat weet, ja, dit was nou stupid. Wat nou die tyd dink, ja, ek moes dit nie gedoen het nie, dit was stupid. You know what the world does? They want to criticize and crucify. And justify. That's it. Ja. If somebody else does something wrong, they've got plenty to say. But they've got nothing to say about what they're doing wrong behind closed doors that nobody knows about except God. Dis maklik om 'n opinie te lig oor ander mense. Jy sien, ek sê altyd, begin by jouself. Die Bybel sê, hulle wat in glashuise bly, Ja. kyk na buite, na die foute van ander, maar besef nie, jy kan deur die glas na hulle kyk ook. Die gesegde is, as jy 'n glashuis bly, moenie klippe gooi nie. Moenie klippe gooi nie, jou vensters gaan gebreek word. Jy sien, dis die les wat ons moet leer, en ene wat my sal stiek van Frans wat altyd sê, hy gee nie om oor die ander mense nie. Wat hulle sê, wat hulle doen is hulle probleem, hy worry oor homself. Ek dink ons moet terugkom op die plek waar jy worry oor jouself, dan sal jy 'n beter Christen wees. You'll be a better person. Te veel mense se neuse is soos Pinocchio en ander mense se neuse. Ag, se besigheid. Let's pray, kom ons bid. Lord, we want to thank you for this message today, Father, that we're in control of our own lives. Father, bless us with the Holy Spirit and the wisdom of the Holy Spirit to make the right choices, because free will is our own. Vrye wil is ons eie, en help ons met die Heilige Gees om die regte keuses te maak. Lord, help us to do introspection instead of inspecting other people. Laat ons na onsself kyk in plaas van na ander mense. Lord, bless us with your wisdom, your protection, your grace and your mercy. En wees saam met ons en seën ons in Jesus naam. Amen. Die hele wêreld